Kondisaun Estrada e área Kumroli Kaibada Munisipiu Baucau, ameasadu kotu, kauza, husi halai. Motorista sira preocupa com Kondisaun Estrada parte Kumroli Baucau nebe condição grave, onde dificulta movimento transporte. Motorista husi direção município Lauteng, husu governo, atau normaliza estrada ne, no nebel facilita sira halo movimento bamai. Tuir haunia anueng au karak husu ba na ulun sira liliu ba parte obras publiknya atau bele rela lais dan estrada dan tambah orang daung kare Kondisaun tebel dan grave tebel atende la lais doang atune am bele liu ba municipio Lauteng kotu atur memang orang liane da bele akses sudah lais tambah dalam alternatif idane idade nebe da tenkilu sini nema mosba badili nebe suba tanah sirat tamanatan lais baik.